Mumano wacho, maandiko hiyo inasema ni ng'at maonge yie, kwamba yule ana imani. Adwana winju, Nataka niwapate. ng'at maonge yie, Yule ana imani ok nyal bet malongo ne Nyasaye. hawezi akampendeza Mungu. Malongo Kumpendeza. nikech ng'at masudo iri Nyasaye, Kwa sababu anayemsongea Mungu nyaka bed gi yie ni Nyasaye nitie. lazima awe na imani kwamba Mungu yupo. Kendo Tena sasa ndiye tunasema Mungu akue Mungu. wanka Tuko hapa, nwen chimuki wadwa goriti ka wadok miechwa. ni siku la mwisho tukisema kwaheri tukirudi makwetu. Kendo Nyasaye oketo e dhoga wach matin monegi dhok. Tena Mungu kaweka rohoni mwangu habari kidogo inafaa ukarejee nayo. Jilo seyal Injili imehubiriwa matek na nguvu kochakore chieng' tich adek saa 8 otieno. kuanzia Jumatano saa 8 usiku, Wach Nyasaye bosepuonjie hali ya juu. na neno likafundishwa kwa hali ya juu. Wach modong' Neno ambayo imesalia en wach makuridoko kawatieko chokruok wa makawuono. ni neno unarudi nayo tukimaliza mkutano wa leo. Nyasaye mondo gweth jotichne mokawo garama mondo obed kodwa. Mungu abariki wajakazi wake waliochukua gharama ili wakue na sisi. Na bedo mamor ahinya kod nyimine na, okaluong ni nyiga, nyimine na moa e piny Oyugis. Nilikuwa na furaha na wadada zangu, siiti wasichana wangu waliotoka Oyugis. Wuongi moritogi, Baba ambayo ndiye amewalinda e achiel kuom wuonewa mwadonge tiend gigni mang'eny, jatich Nyasaye Mbui Magonwong'a. ni mmoja wa baba zetu ambaye tulikuwa chini yao, Mbui mwana wa Onwong'a. Koro bedo nyimine na moa e piny Oyugis nobedo na gimor mamalai. Sasa kukua kwa hao wadada zangu kutoka Oyugis ilinijaza na furaha ya juu. Wanka Tuko hapa kendo nitiere wach ma Nyasaye omiya, tena, kunaye habari Mungu akanipa, mabiro keto ne joruoth dakika matin, nitaikabidhi kwa wana wa Mungu kwa dakika mchache, kata kele mos au kuileta kwa upole. adwa ni rwake kamano nikech waseywak. Naomba ukaikaribishe hivyo kwa sababu tumepata kulia. Wach ma Nyasaye oketo e chunya en wach ma ng'ato ka ng'ato nego dok. Neno Mungu akaniwekea rohoni, inapaswa kila moja arudi naye. Koro jatich Nyasaye Bodi, Sasa mtumishi wa Mungu Bodi, die koma mbele kani, njoo kwenye hii kiti ya mbele hapa. Nyasaye oketo mondo isom mamit kabisa. Mungu akaweka usome vizuri sana. Tiere wach ma Nyasaye omiya kowuok e Ibrania 11 to wes matinda 6. Kunaye habari nimepewa na Mungu kupita Ibrania 11 mstari ndogo ni wa 6. Wabiro songo, Tutapata kusonga. indike kamoro kikisom mumbi. Wewe nakili mahali usisome agano yako, Keche kama chung'eni, kwa sababu mahali nimesimama. abiro kawo thuolo matin mowinjore indiki kikisom. Nitachukua muda mfupi inaofaa, wewe andika na usisome. Wadong' gi jasom achiel kende ma en wuon Bodi. Tubaki na msomaji mmoja, mwana wa Bodi. Kae taketo wach ma Nyasaye opedho e chunya. Baadaye nikaweke hii habari ambayo Mungu ameweka rohoni mwangu. Gimitimna,
kile na kuomba unifanyie en yie mondo chunyi miyao na malach, ni kwamba uamini tu na ukubali unifungulie roho yako. kaito weche maroho malero kete chunya gi oyud thuolo mar donjo. Alafu haya maneno Mungu ameniweka rohoni pate nafasi ya kuingia. Koro adwa ni jatich Nyasaye som, naomba mtumishi wa Mungu akasome kanye mabiro lidhe weche moko matin ma Nyasaye okete chunya, to abiro songo gi muma moko manok. Hapo ndio nitachukua neno ambayo nimekuwa na Mungu, baadaye nitasonga na mambo zingine machache. Wawadwonde ni malo soma in lok na loka. Sauti ilipojua tasoma tu. Neno ni microphone moronge koro wabiro tia gi achiel no soma duondi malo. Soma kwa sauti yako ya juu. Wacho niya, ng'at maonge yie ok nyal bet malong'o ni Nyasaye. Wacho niya, to ng'at maonge yie ok nyal bet malong'o ni Nyasaye. Kamano nikech ng'at masudo ir Nyasaye, kamano nyaka obed gi yie ni Nyasaye nitie, kendo en gi mich momiyo jogo madware. Ukibeda beda pe warudi kidhi somo, baadaye tena utasoma wach matin machien ni neno kidogo hiyo ya nyuma. Ema Roho Maler majami jotich ne wach omiya, ndio Roho Mtakatifu ambaye anapeana habari amenipa. Muma no wacho, maandiko hiyo inasema ni ng'at maonge yie, kwamba yule ana imani. Adwa na winju, nataka niwapate. Ng'at maonge yie, yule ana imani ok nyal bet malong'o ne Nyasaye. Hawezi akampendeza Mungu. Malong'o, kumpendeza. Nikech ng'at masudo ir Nyasaye, kwa sababu anayemsongea Mungu nyaka bed gi yie ni Nyasaye nitie. Lazima awe na imani kwamba Mungu yupo. Kendo tena en gi mich momiyo ng'ama dware. Ako na mshahara ama kipaji anayepatia yule anamhitaji. Asetemo chakre nyoro, nimejaribu kuanzia jana monda gwen ili nijaribu kubadilisha. To Nyasaye majang'wono majawuok, Mungu wa rehema wa kuongea na roho, owuoyo gi chunya ali mamalo ni mae wach midhi ket ne joruoth kagidok. Akaongea na roho yangu kwa hali ya juu kwamba hii ndio ukaikabidhi kwa wana wa Mungu wakirudi. Wachako chokruok modeko. Tumeanza mkutano ukichelewa. Chokruogo madwe mara 8. Kwa sababu ni mkutano wa mwezi wa 8. Weche mag ofisi odwa bedo mang'eny matin. Mambo ya ofisi ilikuwa mingi kiasi. Gimbe nyaka watim gimondo dino. Na pia lazima tuyafanye ili dhehebu ikasonge. Koro ng'wonuru kodwa. Sasa mkatusamea. Jo Nairobi madok maboto waduto wan kaka an tok tieko wadoka mana kiseke. Watu wa Nairobi ndio wanarejea mbali, sisi wote tuko hapa, nami nikimaliza narudi tukiseke. Jo Nairobi bende king'iyo to orwok nitiere maduong' kabisa gionge kod wagaraka. Koro jo madok kaso wajobuore jo dano bed mos. Watu wa Nairobi kuangalia wako watulivu ndio wangetupeleka na haraka, ila wametulia. Watu wa nyumbani tutulie tu. Muma no wacho, maandiko hiyo yasema ni ng'at maonge yie, kwamba yule ana imani en ng'ato, ni mtu to onge gi yie, na pia akakosa imani. Okonyal bet malong'o ne Nyasaye. Hawezi akampendeza au kumfurahisha Mungu. Nikech ng'at masudo, kwa sababu anayesonga kapok osudo, kabla aanze kusonga, kamobeti kato chunge no nyako kuongo yie, mahali amekalia au amesimamia, lazima aamini ni Nyasaye nitie, kwamba Mungu mwenyewe yupo. Koro kapok wasongo, sasa kabla nasi tukasonge, tadwa na kwa kiwanja te, ningependa niombe kiwanja nzima mondo uye wach madwa kwa yu mondo wache, ili mkubali kusema hii neno nataka mkaseme. Adwaro ni waduto kwa itutu mar chunyi maiye, nataka wote kutokea ndani ya roho yako. Nikech adwaro mondo wach ni osikre chunyi matut, kwa sababu nataka hii neno likaingie ndani ya roho.
wacha koda kikinena jari. Sema na mimi, usione ni kama mimi hapa na kudharau ama na kudhihaki. Wacha matin kabisa ni yie. Sema imani. Kuro wadwa ometina mila ini waduto ngato ka ngato dhogi uogi wacha kata mana gi koko nikech kiwaja ni duong en wach maduong ahinya yie. Kama hivyo jomoko wachi wengine hawajasema kamano wawacha ni waduto ni yie. Mabet mokadho kanyo matin kiwaja nikech jomoko chwanyo kamano jomoko wachi yie no chwanya neno kokun. Wengine naona ni kama wamekwazika, wanakwazwa. Jomoko beneno ni bishop chuno wa kurugi ni class. Wengine wanaona askofu anatulazimisha, kwani hiki ni darasa. Kamano wawacha ne wachi yeno kawa siku winjo nikechoko dware wacha kwa chunyi ni yie. Kamano odore mamatin adwaro winji ali mamani yie. Kamano an mimi yie imani mwaolo no setiona ambayo tumesema imenifanyia kor chuo koni kwa wanaume pande hii gikor mine na kwa wamama. Bian gadira ni okan kenda wan gi ji ma wach mwawacho no setionegi. Na mimi sio mimi tu, kunaye watu hiyo neno tumesema imepata kuwatendea. Kata ok watingo badwa kata wawuoyo waduto hata bila kuinua mikono na tukuongea sisi wote. Nyasaye mondo gwedhu. Mungu na awabariki. Wach mwawacho no neno hilo tumeisema yie kwamba imani ni ng'ama onge kode yule ambayo ameikosa. Matiende ni kisomo mumbani ya hali matu. Inamaanisha ukisoma hii maandiko kwa hali ya juu to yudore nini kire joma onge kode. Inapatikana kunao wale hawana hiyo. Aya wado chik matin. Sasa wacha tukarudi nyuma kidogo. Chunya kaka jatich Nyasaye kwa roho wangu kama mtumishi wa Mungu. Adwana winju na naomba niwapate kaka winje vile naielewa yie imani. Polo omi umuhimu, bingu akampa umuhimu. Kamano polo time malo, bingu ameinua juu. Adoni winja wachi ni mondi injili no seyal. Nataka usikie injili ilihubiriwa. Nyasaye ugwedh nyakwaro mware. Mungu abariki mjukuu wa mware gosiepenagi na marafiki yangu hawa. Weche modong Nyasaye otimnegi, mambo ambayo yamesalia Mungu awatendee. Onge chokruok mogwedha kae nani. Hakuna mkutano imenibariki kama hii hapa. Emomiyo wadhi nitie gima winjo kama chune. Ndio maana tuendelee, kunayo kitu nasikia mahali nimesimama. Waoya mos duong' mar Nyasaye ni ka. Tuitulize, tuibembeleze polepole, utukufu wa Mungu lipo hapa. Kendo kama chune ni nitie gima winjo. Tena mahali nimesimama kunayo kitu naisikia. Ndalo ni wakati huu wawuoyo gi joma wach Nyasaye odhimore negi chalre. Tunaongea na wale neno la Mungu inakaa kwao sawia. Kendo king'iyo ji gi wang' maiye joma tin kabisa mawinjo. Ukiangalia watu na macho ya ndani, wachache tu ndio wanaelewa. Wacho nilikuwa nasema ni mume wacho ni ng'at maonge yie. Kwa maandiko yasema yule mtu ana imani ok nyal bet malong'o ne Nyasaye, hawezi akampendeza Mungu. Nikech ng'ama sudo, kwa ajili anayesogea kaka nyocha wachako sudo, vile tulianza kusonga, jalno nyaka bed gi yie ni Nyasaye nitie. Huyo ni sharti lazima awe na imani kwamba Mungu yupo. Wategra kora, wacha nami nijitenge pande yangu. Ana yie, mimi nimeamini. Makati chiewa kata sadi, hata ukiniamusha saa ngapi kipenja na uniulize kuom tie mar Nyasaye, kwa uwepo wa Mungu, gima abro duoki gi pewa Nyasaye nitie. Jibu yangu itakuwa kwa machozi kwa Mungu yupo. Jolweny adwa winjo, nataka niwapate. Kendo adwa na winji amin moro ma wasigu mag piny dan ka winjo. Nataka nisikie mena ambaye maadui wa hapa dan wanasikia. Ndawacho nasema ni Nyasaye manyocha wachako lamo chieng' tich adek. Mungu tuliyeanza kumwabudu siku ya Jumatano, kawuono winjo kochako
agumba Jonge wach. naye hakuna neno, Ke ji osedok dala. kwa sababu watu wamerejea makwao nyumbani. Wagu gi kiwanja. Wacha nikaongea na kiwanja Ito boke mag yien. na haya maganda ambayo zipo ya miti Nodongo. watabaki nayo. Ke ji osepenge bag saude kujidwa dok. Watu wamepanga wanataka kurudi. Ng'ama onge yie. Yule ana imani Onge go. hana, Ng'atno ok nyal bet malong'o ne Nyasaye. huyo mtu hawezi akampendeza Mungu, Kech ng'ama dhi kwa sababu anayesogea, masudo. anayesonga, Kapok osudo. kabla asonge, Kamubeti katu chunge no nyako kuongo yie ni Nyasaye nitie. mahali amesimama au amekalia, lazima amini Mungu yupo. Namba 2. Nambari ya pili, En gi mich. ako na kipaji, En gi mich. ako na kipaji. Ng'ianie kung'wono. Niangalie kwa rehema, En gi mich. ako na kipaji, Momiyo ng'ama owuok mondo odhi odware no. anapata yule amejitokeza ili aende akamtafute huyo. Manyiso ni Nyasachwa ok nigi lwete nono, en gi gimoro. Inamaanisha Mungu ana